اب یەکی دنێ بەحسا دیاما مەریەمێ کریا و بەحسا حەزەتی یوسف کریا تشتێکی فەحش و چەپەڵی و پیس و ڤڕ و ئیفتیرا و بێبەختی تو دەڕەوات کێ حەقی تەنینەت لەسەر ئیسلامی بشتەقڵێ تو بێبەختیا لە ئیسلامێت کێ دیاما مەریەم پیرەکەکە پاقژە پیرەکەکە تەمیزە پیرەکەکە بناموسە ji Xuda re teslîm û îtaetkar bûye tu çawa vê bêbextiya hal û tu dayîka me Meryemê dikî Pêxemberê Xuda Hezretî Yûsuf pêxember hemû masûm in tu çawa bêbextîka hal û tu pêxemberê Xuda Hezretî Yûsuf dikî diyama Meryemê ne zewiciya û ne pîreke zinakar û fehşe ti zilamekî dest nedaye da bi izn û destûra Xuda Xwedê Teala لاوک گورک دایه ده حضرت عیسی جیر بی باب چه بویا حضرت جبرائیل هاتیه پف کریه پاشلاوی و بدست خوره به حمله بویا و بدست خوره چیو حمله خودانیه نگو نه مها حمله بی پیر مایا